Namar ka jingbam ken snap jong ka sarkar ye ki jingdawa jong kinoi kai school SSE All Meghalaya SSE School Teacher Association West Khasil menta kasi sajan ka apsau turek nailar ka pelong ya ka jinga kandu lang ha Mount Hermon Secondary School New Longston banyak perkhat halor ki babon ki jing e ba kinoi kai SSE ki kandu ha ka te ka jinga lang kinoi kai jong ki school SSE na kaleng ki shinong ha po ka district kilayapoi Hadin ka jinga tay sani baha ka jinga lang kalay kot bakin pelong no da ka jinga ki bajay jay pan pen ngau piang sya ka sarkar baka day pan urlong no ya ki jing dawa jong ki ubabu di nong se president ka SSA School Association West Khasi Hills habaya kran ba unong thok khubor hadin ka jinga lang ulong ba ka association kan pelong shwa ya ka jinga kandu lang bat ka seng mi na ka benta ban pen bet ya kita reng Bat kisngi man sedang ya ke jingaki. Supreme Court ang Abu Patrick membawa agar baik kamu apa itu kibapas nak NRS atau naik timlong qualified mata apply kamu kerja. Bagi nak sampai sebenarnya kembali itu. Mereka tak ada yang institusi saya ikan Patrick. Mulai apa? Ya tidak atau apa Nakada government kanwa akan highlight ban siya penduduk dan tidak penduduk. Mereka apply siya way pula. We can apply a fresh code anymore. Regarding Supreme Court judgment. Ini kata yang sekarang yang sama kerana kita aku assembly nggak parah siapa assembly itu berikan hal ini. Jika sudah bang kalau kita di bawah haswa ini kita balik kamsongkar, itu berarti nakala yung hindi kinakran, kuwan natin, batu masaya yung food ini, batu dipiti, itu sa barang na kinito, lagi ba? Anyway, batu, rekam sama, boleh dimension sa, yung laban ng A-han itu, kung iya kapalaray, kasi kung yung laban ng A-han. Anyway, nasasaki, to in-service teachers, ato sa school, itong mga kun, lakal ang dulu-dulu, hindi ba, aylat ba, takut kan susilbet hal kerja kebor atau timlong labet. So, kata kata kita mengingatkan, siapa verbally uji institution minister regarding this Supreme Court order, which was issued about on 28 November 2022. Maka itu saya itu. Lalu kita nyoba sultan ini kai kalau ia kira mengaruh, lapan mengira mengaruh, lapan manusia. Buat Islam di apa? Makanya buat ada yang berekam sama uji semester yang lalu itu. Makanya ini dia akan diangkat ramai kos. Hanya saya tidak belum asal. So kita akan mengisi kan. We just discuss with the uji semester regarding this course. Nasib brief jika dia mah. Just brief these points that we have discussed with the uji semester. But on the 2nd July, we demand or we have submitted the amendment on the food enhancement. Kalau ada enhancement wilayah dan akan apa itu? Jadi kita ini, paling enhancement. Bila ada education minister, yang enhancement, ia ke enhancement, kalau boleh diambil, hak bagi pun enhancement, license, salesman, jangan nilai syarat betul itu. Beda. Our enhancement was fully was increased in 2008, 2013, and 16. When the tahun ini, lalu kami ada tahun 20. That's not different from 17 and 18. Tapi ini different. Yang kedua ini sudah berbagi, sudah kita semua kepada manusia, ya, yang selama Mendaki Amam Kalina, Mama po ugas mo Diyos, is na buhay yadang representative. Di kata ka pang-share po ito. Kasi kalong pang-panya po ito. Ay ka ba nito binigran, ay ka ba nito discuss? We have discussed in the question house regarding this. Nasi po ito na Magta, on 16 August. On 16 August 2024, ay ka ba lagi ang saspa ko ng Bila Pak itu appointment pada kedua ia chief minister dan kemudian PMA ibarat kulari di minggu ika appointment dan kemudian pada kedua ia chief minister Shibnai tam di man katayo mapun awai
have you got an appointment to work in the chief minister regarding this enhancement? Because before we left the room, the chamber of the chief minister on the day, he told us that he advised us that we have to meet the chief minister. He is the finance minister at the same time. Mana baru dia mana bapak itu berapa? Karena tahu kau ini, kalau orang aku baru ngesong, kalau orang ini, apa yang kedua chief minister, sekarang you have to meet the chief minister of the state. Atau pun mengalami itu orang yang ketahui bahwa kemana itu dulu chief minister. Tanpa nilai kamu apa itu chief minister ini, bukan dia apa itu mengikut apa itu. The on 16 we surprisingly went to Secretariat. Isu lain adalah itu kan papua operation show kan, nilai kedua minggu dan lalu udah nilai kedua kan, semua. Tiap tahun dilakukan aplikasi apa itu di member we have prepared two apa itu member for address to the deputy chief minister and to the chief minister himself. Aplikasi, no, I was with the akan on 16 of August. Dan apa yang sedikit dan chief minister, udah dan deputy chief minister. Okay. The memorandum to the chief minister which is submitted to the office personal secretary. The secretary. Nata today we met the deputy chief minister of the state, Dr. Himself. And we have submitted the memorandum on. I am looking. Ketika submit to the deputy minister. How many done 3 points? No, this is not the one. How many done 3 agendas? So we have 3 issues. So we have submitted to the chief minister and at the same time to the deputy chief minister of Meghalaya. Can they make enhancement of the salary of SSA teachers with 100%? Bidang high. No bidang dawat itu. Jadi kita minta untuk boleh segera berkali-kali we just demand 100% high. Juni, yang ketiga Juni sebuah parlimen tiba itu authority. Okay, good slide. Maka sebuah we have to take this the amendment of the association. We have planned and we have to work that the countries of the state work sama and the authority will take to the parliament. Jadi dapat sambil kerja. So kata kamu nilai akan berkesan. Jadi akan cukup kenal kembali itu ini. Nama kita semua apa? Enhancement to me. We are coming to the enhancement. If we do agitate or we just demand every time, every day, every week, every month, we will just keep on. Kita mulai. Siapa yang awak kisah? Misalnya apa yang sampai, yang orang yang kita. Lagi semua nota apa yang kedua ya rakam. Koordinat rakam di education minister and deputy chief minister. He said that we will examine, we will take this to the education department. And then betul masalah syarikat education department. Sampai semua itu pasti urakan dulu untuk bagaimana. Urakan dulu syarikat education department. Apa yang kira betul? Dari rakam dari kabinet. Di semua tahu yang way of moving. So, because the education minister said that I'll take this one, this issue, this genuine demand to the government, to the cabinet, and Dr. Soni said, the chief minister said, I'll take this one to the education department. This is really confused. Come on, take a look at government support. Okay. Now, we call this meeting, this general meeting of the day for the whole district to discuss, to suggest, and to decide what type of education we have to take into action. Should be taken into action as soon as possible. It goes to education department. Ya kan ini subuh Andre we didn't discuss with the minister regarding this merging of course because we trust the government to do the needful. Mantap ini April 2023 Supreme Court judgment dated 28/11/2023.
Jika kalian bagi Pak Perstun hanya beri kami, nah kalian Pak Perstun we said that you can do nothing but let the service be there in the post. Kalau Mbak yakin service di Malaysia, nah kalian government itu harus nahi, terus iba kemudian kita kumimi, and pray but apply course to my Malaysia. Dengan try yang ada di assembly, siapa yang akan saya berani, bagi tak keren kalau assembly, bila keren kalau assembly yang ada di kedepan. Ancestor West Social District election meeting yang general meeting mentagasi Sabrik election yang karai ba I ke contoh asal government ba kata government ke semai kan gunu kejubab ni ke gunu ke principal lam tadi kita kai SSA dengi kumnung kai in shim yang karai ke ba in sepelong ke sitting demonstration apa Shillong. Ikani by Shimrai Barok ada meeting ba ini yang kita isi minuman ya enhancement ini apa lalu last day araja kamreu bang yo ya enhancement beri haduk minta ini yo show ka enhancement ini kelas do kasdam ya kepada ketum ini cut ketika 4 juta kalau ini komunikasi ini negeri ini masih dirai, but yang sekilo ruh ya ke central body, but yang sebelum ini ke sting demonstration lalu di mana ini ke enhancement opportunity yang kita sih. Dah tu ya katarik pila penbaik lano pin penlong ya kena ka jing ya ki. Apa dia tarik ke bagian sa penbaik, yang sa penbaik mereka ada ke central body, but rumah kelompok nila lain berbeda lagu mengunduh organize September tayo balai na masal ay tugi panay aswa bagi kena school in to exam hand cuti in sebelum aswa kita nak belajar cukup nak di bab na school